Sizden adınız kim? Как ваше имя? What is your name? What is your name? Менің атым Джуля. Мое имя Джуля. My name is Julia. My name is Julia. Қанша жаштасың? Сколько тебе лет? How old are you? How old are you? Мен 20 жаштамын. Мне 20 лет. I am 20 years old. I am 20 years old. Siz Қытайсызбы? Вы китаец? Are you Chinese? Are you Chinese? Мен телефонымды жоғалтып алдым. Я потерял мой телефон. I lost my phone. I lost my phone. Мен сізді танимын бе? Я вас знаю. Do I know you? Do I know you? Siz boş emezsiz be. Вы заняты? Are you busy? Are you busy? Оба, мен бош емесмін. Да, я занят. Yes, I'm busy. Yes, I'm busy. Мен күтіп тұрышым керек пе? Я должен подождать. Do I have to wait? Do I have to wait? Мен сеніменен барғым келеді. Я хочу пойти с тобой. I want to go with you. I want to go with you. Siz kimsiz? Кто вы? Who are you? Who are you? Мені ук. Слушай меня. Listen to me. Listen to me. Сен билегенде жақсы көресің бе? Ты любишь танцевать? Do you like dancing? Do you like dancing? Сен менің ең жақын досымсың. Ты мой лучший друг. You are my best friend. You are my best friend. Қайерде жашайсың? Где ты живешь? Where do you live? Where do you live? Сұраныч, мені ушул дарекке жеткирип кое аласыз ба? Пожалуйста, отвезите меня по этому адресу. Please, take me to this address. Please, take me to this address. Ким сеніменен? Кто с тобой? Who is with you? Who is with you? Мен ушул жерде калгым келет. Я хочу остаться здесь. I want to stay here. I want to stay here.